Ikino ni gikujiri nturene ndumbieni mitheru gicigo kia Mara nyuma ya Tongera guchumira gutetheria Karo Makena uria wairirwe ni nyomba kiumia kithiru. Atongera baba bamuriungirite na ngucha gwikira into bia kumamira na mbeca cia kumutetheria kwambiriria uturo bwawe. Kaire akiaria munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Musirairi na amenerete bunene baraba kurua na gavana Njuki gisiasa. Samuel Geishma no ina report ije. Kiriro kigarukite keno kinene kiri Karo Makena na anabake mwekurunti wa ura abirirwe inyomba kiumia kithiru ntura ya Ndumbeni wadi ya Mitheru nyuma ya munini wa gavana Wilson Muisirairi, minister wa thirikari ya kaunti wa Miumbire na ana Beatrice Kathomi Kabiribiri na munini wake Kelly Karimirwege kana Sikeli gukuthuka na nthoki ya into Kathumba birio itanda mirengeti nguo into bia kuruga na bingi Kathumba bia kubatetheria gucokaniria uturo. Ikiathoni iki ara Muisirairi ameneretie atongoria baraba kwaria nae thirikari ya gavana Muthomi Njuki akiuragia akari bainge matona bamba batikaigwe ntheto inu cia rumena. Ndandira kuwa megwe antu mugite antu mubakire mubagicengananga bagisenganga bana Njuki no muge na bwani onde munini wenduga atire atika make wa meneno warumwa no yirwa ke dirikana wega kione mbi okona rugendo diete nywe onokona mtu onokaga kira ugatire niyo ntonaga marina mareko mbekara gwa ukenjeso okona ote kuona magerio we mwonoku we unanko maburiza kiaroni giki. Atongoria baba ibaejanite wirane ba thirikari ya kaunti kugwatira muchiojo mwanka urugame bwega. Ntikwenda kumwira pole lakini ndenda gucokeria mbere ngai Nkaro nugutuga na nyombe ko ya utimtwala iraku nikaba nyombe kaya karira kanenga alieka gwekarira lakini mwokerwa wiyo na riria incident ino ya Karo ya umire na alikia kugambu muntu akaugambu angatiketikagwa anawe wengwa karungama amwira ria augire mbu etekwe ni mau augire mbu augane etekwe ni Muthomi Njuki na His Excellency the Governor kubitukira Department ya Gender, Children and Social Services ni twasire na twalutha assessment tuona buria aliekari na twamucokeria report kenda Makena nawe na twana twawe ona bakulala twana tucoka cukuru mona gya kuria kwoguo munthe nkuga thank you muno nikuga twina department irungamirite mauntu mau ma ciana na mauntu mau na riria Makena aririe auga na kuromba governor kanya ase amwegwe tontu akubirwa Governor atwira with immediate effect tumenye bra tugauka. Nkruki bariuga thirikari no ikagwatira antu bangi kaunti no baraba gwatikanaga imetino taino. Mibango yonde libo ya kithirikari antu akana antu alume magakorwo makimenyererwo bisawasawa tugifuata sheria ile ya 2000 gender rule wanamo magakorwo ni magushugulikirwa kiri mibango yonde ya kithirikari. Omunthe teo tukiwete ya mwiso guca guku ndi twina namba cia Makena ni turaragia na tukendelea kwaria na tukichekaga wegwa ciana no ikwendelea kuthoma wega na wewe gwa anawe na kwendelea gwikara wega. Nkiripotera Weru Njuma kuma Ntere cia Ndumbeni mbita wa Samuel Geishma.